Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. Bago tibaw mag-subscribe na, ay nyo kalupay do po ni bell atau bagtingan supaya kau ma-notify bangon video bago sin TMSP Vlogs. Yung topic na to dunayan niya mo sin tumpukan chess. So without further ado, let's go. Inambok tumpukan mun aunsungan paunahan di manjari humarap sadya ha queen atawa ha rook. Chess is all about team player. Artinya pagtaayon. Pawn sila in ha unahan tuod tinya front line. And sila implementer sila in bansan sin tumpukan. In setiap pambuk deng ha kanila aun potential dakula bang mahasa maraw manjari sila mahinang knight, bishop, rook atawa queen. Apanilit sing kaywanan in pawn wera kalagihan minsan usibaan bang man maabot in maksud. Hapanayam chess bang naubos in pawn in king makabutang halawm bahaya atau danger bihatuin hantang sin tumpukan bangin implementer iban sin sila amun taka potential maguhan sin tumpukan ha susungon way na tanto di na lukayan manubo na in tumpukan. Knight siya in special manjari niya lakaran in katan limyo paunahan flexible in move niya di agad matukod in kabuan sintaw amun queen salta in knight daran magpakaligad atau magpakakaunha queen alom sin tumpukan in pinakamaladyo in pikilan visionary even strategist amuna in knight mahunit tukuron in knight sila ra in makakita sin di kakitaan sin kaywanan. Bishop hapanayam chess hapanag na anomuhan bang magkalaungin ato mag-move nakitaan mo magtuy in bishop tagha na sadya gumawa kumaon nato amomuhan ni pang jalatin bishop critical iban analytical in dan sin bishop makapangjalat adya in bishop bangin ato marong move bihat to in bishop halom si tumpukan in sila hambog check and balance pa knight bangin knight idealistic and visionary in dan sin bishop isab realistic and critical. Rook siya in paksul huli piag tataming ha king in rook bukon biya sin knight flexible matumari bukon day sa biya sin bishop matumari mangatak pang di magkamaya in rook maluhay ligad sin ato in rook apabila in rook naligad atawa nakaon sin ato in nyato tanda sin kahunitan na kau tumangkis sin checkmate mission sin queen iwan bishop deng ha ato halom sin tumpukan in rook maalis to atawa masapat minsan halom kasigpitan direct indecision nila ang bukon halom sigpit in bishop di agad makahibal in knight lakso matumari in rook isab steady siya duty niya bilang paksul sin king. Queen in iya ayaran tuod bangata koy bidda siya in maligad atawa makaun muna deng sin mga knight, bishop, iwan rook matumari manjari in queen mag-move salta di siya maka-move biya knight bang maingat mag-move sin queen ang karay day na to ma-checkmate alom sin tumpukan in queen bukon queen control salta flexible and competent minsan haw na mo iwutang aun waktu biya siya bishop aun waktu biya siya rook angkan siya in katagihan minsan way na bishop iwan rook manjari in queen sumubli di agad in queen makasingud ha knight sumakawa ikapangaway siya knight. King siya in main magdaog na bang siya na checkmate sin ato angkan suway jagahan flexible but limited in moves in king siya in gamot sin tumpukan gamot sin sita-sita sin tumpukan gamot sin iaangan-angan sin tumpukan prinsip sin tumpukan vision even mission sin tumpukan amun kalagian sin pagtaayon supaya maabot in yatukatan amuna in mga pawn, knight, bishop, rook, even queen kasigpitan in tumpukan bang sila kakulangan hadya buok ang kanila ini bang pawn katan way na magnakura way vision, way critical, way principle, even competent bang knight nakatan in tumpukan na kukumun bang bishop nakatan in tumpukan halom comfort zone na sadya di magibal bang rook nakatan magkaniya-kaniya na magnakura ang pamabulakay bang queen nakatan in tumpukan way focus bihatoy nantang sin tumpukan magkalagyan sin kusog iban kaya sin katan iban pagtaayon. Magsukula pagkita sin video, don't forget to like, subscribe and share this video. Stay safe, kamaya daran. Assalamualaikum, bye.